Jesu uqala kusebenza eGalili. Kwathi Jesu nakeva ukuthi Johane abesafakwe ejele, wahamba waya eGalili. Wesuka eNazaretha wayawuhlala eKapanawume eceleni kwelwandle, eveni lakaZebhuloni nelakaNafthali, kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumprofethi Isaya kuthi, wena live lakaZebhuloni, nawe live lakaNafthali, nine leningasendleleni lengaselwandle, nani leningensheya kweJordani, nawe Galile live lebetive, sive lebesihlete ebumnyameni, nikubonile kukhanya lokukhulu, nine lebelihlete eveni nasethundini lekufa, kuphumelekini kukhanya. Kusukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela, wathi, phendvukani ngobe umbuso welizulu sewusondzele. Jesu ubita abadwebi labantu. Jesu asahamba ngaselwandle lwaseGalile, wabona telamani letimbili letatibadwebi, Simoni labethiwa nguPetro na Andriya umnakabo, babedweba tinhlanti ngelinetha. Jesu wathi kubo, ngilandzeleni, ngitawunenda abadwebi bebantu. Bashiya emanetha abo, masinyane bamlandzela. Asachubeka lapho, wabona letinye telamani letimbili, boJakobe na Johane, emadvodzana aZebedi, laba besesikebheni naZebedi uyise, bachibela emanetha abo wababita. Masinyane bamshiya uyise kanye nesikebhe, balandzela Jesu. Babulengwe lomusa nakamhlanje sisembi kwakho uNkulunkulu engcweleyo. Kunamagama nawa lesitawakuba lamuhla noma ke indlela lesitawukuba ngayo lamuhla. Ngingabeka sihloko lamuhla noma ke lesihloko letikhona letingapheka kuwe ingaba khona. Kodwa isihloko salamuhla sithi Jesu uyakubita lapho khona khona. Jesu uyakubita. Inkosi ngosisi. Jesu wena njani? Uyakubita. Lapha la sifunza khona ngicela ukugijima kancane njengoba benifunza mina bekulalele ngoba sengingafunza angabe ngisabuka mina ngisale ngibuka nje le la kwenzeka khona lo msebenzi ngoba lapha sikhuluma ngendzaba leyenteka. LiBhayibheli lithi uthi Johane nasebhakala uthi Johane sokuboshiwe lebeka shumayela athi bana baphendula. Uyasuka Jesu eNazaretha lapho wahlala khona. Nawunaka kahle umlando lomncane uthi Jesu kade bekabaleka lokusuka kwakhe lapha bese vele lama authorities noma ke labaphathi bemaJuda sebangamjabuleli ngoba bese bathi ngaye ukuthi umlomunye lohamba nalivangeli laJohane. Inkosi ngosini. LiBhayibheli ke lisivela ukuthi wase sewuhamba sokuya eKapanawume. Lapha eKapanawume kuthiwa kungaselwandle labeka ekhona eGalile. Kuthi ngethizaba lehlalele lendzawo le. Lendlela lapho khona Jesu asuka lapha eNazaretha uya lapha eKapanawume. Uma ufunza lapha la sifunze khona lithi kwenteka lokho kuze kwenteke kufezakale siprofeto lokwakhulunywa ngaso. Inkosi ngosisi. Kapanawume unjani? Kwakuyindzawo lapho khona kwakuyinqubevanga yebetive. Kuveta ukuthi lamlandveli bekusebenta nekuthiwa nguthengiselana bekuyiport. Iport lapho khona kuba nemikhumbi khona kube nabantu labehlisa imithwalo abaphinde bayithathe bedlulele kulenye indawo. Lapha kulendzawo lena kwakuthiwa futhi kwakuneport lapho khona kwakudwetshwa tinhlanti kakhulu.
shothi kana unaka kahle uma ngibuka nje mina na ubuka le ndlela lokuthiwa kwakwenzawo ebumnyama noma kwakwenzawo lemnyama nje kubashilo livamile naMunkulunkulu kwakungasiyo indzawo ngekwebuKristu lapho khona kunenteka lutho khona asenimethele na akusho ukuthi lenzawo lena ngikufunza kwami kusana ngikwajatenda kwami akusho ukuthi kwakuyindzawo lena leyayiyimbi ngokuthi ayikadevelopekanga uma unaka kahle nje na ukuthi umuntu hayi kusebena amathapha ubona tingwaba bane kumathapha umathapha kunjena botsotsi kakhoza yakho njengale lokusho ukuthi laphana kumathapha kunebantu abaningi nabahlangene lithike le Bible lapha iKapernaum beyinebantu labamaJuda nanakuthiwa abantu betife inkosi enkosini neni Jesu asuke eNazaretha aye kubantu betife aye kubantu abahlangene nemaJuda kubantu lapho khona kungasiyo indlela ephila ingaqonza kakhona ngidawuthi namhlanje nawo Jesu lebeka kufuna uNkulunkulu wabona ukuthi isenta yokuthi livangeli liqhubeke kahle alingabi yindlo letawukhulunywa kuba kaJuda kuvakale khona kuqala wabona abakaJuda vele bavele bamlahla kusukela ekuqaleni uthi ke ngoba lena yindlo yebantu bonke lokufanele baphenduke balandzele Jesu ngoba ayindodana kaNkulunkulu ngoba ayindlela leqiniso uthi ke ngitawubuya lapho khona kuhlangene tive tonke lapho khona kubhizi khona lapho umuntu khona kuthiwa laba abakholwa mahedeni impilo yakhona ayiphili naphila athi ngifuna bona labo bantu labo inkosi enkosini noma weSamaria khona ithi abakholwanga Jesu laba bantu labo wathi noma qale kubo kodwa abazange bakulandzele ukukholwa kahle abazange bayibambe livela ukuthi iBhayibheli imimangaliso leminengi wayendlela kulenza ole iministry yakhe lenkulu wayendlela kulenza ole kodwa khona lapho eGalile abazange bamkholwe Jesu inkosi enkosini khona lapha emfulamuze kunabantu abaningi labanhlanu labakholwako nalabangakholwa nalabangafisi nelilandzela livangeli laJesu Kristu nalabazama kulandzela livangeli nalabalandelayo Jesu uyashiyelwa nakulenzawo lena namuhla uthi umuntu akaphenduke amlandzele inkosi enkosini ngidawumemethela lokho lamuhla kokuthi impilo yobuKristu bazalwane imqoka noma ngabe usenzaweni yasemfulamuze lapho khona abantu baphila impilo labayithandzako impilo labatihlelela yona ukuthi namhlanje vuka ngiyaphi sasa vuka ngiyaphi enyangeni letabo ngentani lapho khona umuntu atiphethe yena ukuthi yini nakayena sekhona esakadzeni lapho khona besiphatha abatali bethu ukuthi sihambe siyolima phela kokuphatha ukuthi wena umsebenzi ekhaya nangabe kude umsebenzi ekhaya ngeke uyiphane ngekuphathe utawuvela utiphathe ngoba utawuvuka ubone ukuthi udlani emva kwangolala uphinde uvuke ugibele uphinde uhlale ematsheni ugambalale uhambe emfuleni uyobhuza uphinde ubuye ebholeni kude lokhu lokutawucontrol kodwa Jesu ufuna nabantu abakanjalo inkosi enkosini enzaweni lapho khona dingo kuthiwa ngeke tenteke khona kahle indzawo lapho khona kuthiwa tingathihleleki kahle Jesu ufuna umuntu lotawuphendula inkosi enkosini Jesu ufuna umuntu lotamlandzela Jesu ufuna umuntu lotawuthi inkosi ngidzinga wena noma ngabe kukhona into letikhona na ufunza la ndasi Bible libheka ukuthi Jesu ushumayela uphenduka enzaweni lemnyama enzaweni lezelelekile enzaweni lapho khona umuntu losemthethweni lomjuda uthi uyaphi kunabantu bamaJuda labahlungu bathine bahamba bayohleli bayophebelana namaGentiles
noma ke labahlanganyela impilo nebekile uthi Jesu khona lapho inkosi ngosisi khona lapho ebhizinisini ngifuna Jesu ukuthi aqhubeke abe khona lapho khona ubhizi khona ufunza ubhizi khona udweba ubhizi khona ubhizi ulima ubhizi khona ubhizi uhlakula ubhizi khona wenta ibhenge uthi Jesu ngifuna abantu bamkhona lapho inkosi ngosisi uyathi ukuthi empilweni uye ucabanga ukuthi Jesu abantu abasedolobheni lapho khona ukuthi bangakhona nasebusuku noma ngubani isikhathi abangakhona ngoba kuyakhanyiswa nakuwe sokhona gesi yangithi wale ladolobhe ekhaya Jesu solofuna bona lawo labakhona ukuthi bangena lutho lwenteke afune umuntu lonelutho amlandzele afune umuntu onganalutho amlandzele futhi nanawo akakhethi bala nemuntu inkosi ngosisi lapha iBhayibheli liveta ukuthi Jesu ubita abafundi bakhe labangu-4 lapha elwandle laseGalile ukhanza bayadweba ukhanza Petro la-Andriya umnakayo bayadweba uthi wotani ningilandzele ngitawunena nibe badwebe bebala inkosi ngosisi uyathi-ke angadi kodwa njeke-ke ngoba kunemilando lentiwako nakobobolo kwentiwako ne-experience abayindako nemilando lokuncane loveta ukuthi ngaleli langa Jesu wabakhanza abafishanekile badweba bangakabambi lutho kodwa kwathi nakababita noma-ke nakafika kubo wabatshela lokuthite kokuthi babambe longakanani noma bonke kanjani bathi sishikashineke ebusuku bonke solwasikabambe lutho wasekuthi kababonise manethi nawufunza labayena seba-analyza leligama lelo lithi labantu laba bebatindweni ekudweba akunandzaba ngokuthi yini lo yentaba lekuphilisako ukuthi vele ukuthi likhaya lakho uyalodla kodwa Jesu nangaba angekho lapho ukuthi nawe solokhu uyamdinga lokho ukuthi ujabulile onke malanga Jesu uyabona injabulo yakho ukuthi akusiyo yaphakathi injabulo lephelayo solokhu uyakudinga uthi mlandzele lithi-ke iBhayibheli lapha wabita labafundi labakhe labangu-2 ekuqaleni abakhanza badweba wabita bamlandzela kunalaba besibili bafundzile ngicela ukuthi kuphinde ngikhulume ngabo ngizawuzama ukusamarayiza labafundi labesibili laba kuthiwa mbali igama lakhe uJakobe nabani bazalwane kodwa nazabele uJakobe naJohane la madodana lawa kuthiwa ngemaboba ngisho ukuthi nangabe bazalwane uphesha usuke uhluphekile kodwa kimi nginaka lo msebenzi lo labakushoyo la msebenzi kuthiwa bebaphesha emanethi abo bebawathunga lapho bekhona asiwayi ngithini sonke emanethi kuthi yini sicabanga inethi nje ebhola ngoba phela la ithi nje into lenethi yebhola nje kuphela ngoba inethi ayisebenzi la endleleni laba ngati nethi ukuthi yini angikhaza akusiko lamagoli lokubuya ngamagoli bazalwane ukuthi net khamba ngulo ukuthanza ukuthi ukhanza ukuthi kufanana nayo yes mhlawumbe ngabona ngiyibona nethembu silwane lefaka khona noma kazi nayidinga mhlawumbe bese seyiba nematshe ngena ke isifane nayo kodwa bese iba nematshe empetreni indlu lesamatshe empetreni iyayijikwe-ke nawe uyijika uyithi uyijikele ukuthi lamatshe asakala lento sona ifike ihlala lapho ikhanda likulo lehlukana ifike ikibambe ikhathelele nawe idonsa nenethi ngoba ihlanisi kwethethu lamatshe ayavala lengaphansi bese-ke uqhube uyidonse ibuya nalo lutho lakho vele ukhona nangabe unesitoto uyasikhanza sikhona lapho nangabe kunani uyekhanza ikhona lapho lento-ke kuphunyuke noma-ke bese lokulakhathi budzabule ngoba mhlawumbe bekunamandla lamakhulu lapha-ke kuveta kokuthi-ke lapha
uveta kokuthi-ke labafundi laba bebathunga emaneni. Vele agcina ngamagama lekuthunga bazalwane. Empilweni yakho lamuhla ngidawuhatha nalivula nilivulele ngilithi empilweni yakho lamuhla kungenteka ukuthi kukhona longakuhambeli kahle uphila kodwa. Uphila impilo yakho imnandi kuKristu. Yebo bazalwane. Empilweni yakho uphila kumnandi kodwa kukhona longasimnandi empilweni yakho. Impilo yakho uzama kuyihlanganisa ayifuni ukuhlangana. Impilo yakho uzama kushikashineka ukuthi akumane kubuyele esimeni nakho lobe ngibona khona. Akukabuyeli esimeni. uNkulunkulu namhla utawutshela ukuthi nguye kuphela lokufanele ukuthi akhona ukuthi abuyisele impilo esimeni. Uthi wona kuye yena. uNkulunkulu lonaka ukuthi yini lo yeswele. Uyathi ukuthi empilweni kuyenteka ukuthi uhlanganise impilo yakho yabamoya kwaba soyihlanganisa yani baba bathi lokuthi bese bayakhala esontweni Nkosi yami bese bakutshela ukuthi bakhaliswa injabulo hayi insizwe lohlala udiva wena uya ngami nakathi Philip 4 verse 4 thokotani enkosini njalo njalo. Kwentiwa yini wena ukuthi uthe njalo sokulweni thuma nethi lakho but let lakho sokuba uyathuma uyaphesha awuyitholi le njabulo yaJesu Kristu. Nalamhla uthi woda umlandzele. Woda umlandzele. Ube umfundzi wakhe sibili. Kuyenteka kulesinye isikhathi umuntu umkhandle ashiye ibhasi. Mina yakangishiya ibhasi bazalwane namkhohlwa. Yangishiya ibhasi ngicela njalo ngangaka namfana yini wami angathi kodwa nje ngangisemncane ngoba ngangifunda standard 1 angasiye grade 2. Ngilapha-ke kamuntu oyedwa ngilapha ezampilo labantu ezampilo kusuke ungakafiki eFlorence. Siyalapha-ke sisaye esifundweni laphana nabomama. Bangithuma-ke bathi-ke mina ngihambe ngiye esitolo phezulu lapha kaHenok. Ngiyothenga khona i-baking powder noma i-yeast kodwa nje kwakuyinebhaka lencane kwakweshaya. Ngihambe-ke ngetinyawo bathi ngiyagibela Springbok. Nase ngiyithengile leli nami lokuyiThenga. Kufika isikhathi lapho khona ukuthi ngihlale ibhasi selefile. Nathi tinja kaHenok sephethe kuyangikhongoza. Ngisuke mina la station ngiyohlala ngale ngemgwaqo ngoba ngiyadinga store. Iqhamuke ibhasi ngimise ibhasi ngishiye. Kanti ngimisa ngosami ngisemgwaqweni manje ngisenza uNeron. Kuyenteka empilweni yakho phansi ukuthi into uyatifuna ukuthi ihambe nawe noma uhambe nawe. Kodwa awukho ku-right position noma ke estation lesikahle. Ukhona esontweni uyedwa ungemalanga. Kodwa impilo yakho ayakheki kahle. Angeke uhambe nale bhasi Nkosi yakho. Angeke uzuhambe nale bhasi. Angeke uzuyive injabulo ekuhamba nakuNkulunkulu. Ngoba uthi ukhona khona la kodwa awukwenza wona right. Yamshiya le bhasi Nkosi ngingale kwemgwaqo ngoba mina incambi yami ithi ngibaninakethinja le bhasi ekamntambona. Ngidayimisa angisisholo ukuthi noma ibhasi ungale ngathini. Na ungale ibhasi bengasisho ukuthi ngeke ngimele ngoba ngisemgwaqweni. So lobuhlungu lekamuva ngalelo langa lelo bazalwane. Ibhasi ingishiye. Sengigijima emva kwebhasi. Imagine ngigijima emva kwebhasi kanti ekhaya la kunamake khona sihlala khona sesihlala eBhethisa nje la labantu eground naseBhethisa bayadi la kuhlala khona make mhlawumbe kwala bathi. Kosuka le Tulu le kaHenok. Uyodabula eFlorence indawo yokujubelisa ukuthi eHosheni udabulela lezampilo lengakhona khona ekhaya ukubukela ekhaya. Indzawo lapho konahamba kusuka la mhlawumbe uye etsheni. Waphela ku-flat la ngalela ukhona phansi ushone eNtulu. Mhlawumbe uye etsheni. Ngakhefutela ngosami sebo 5 minutes amba. Ngafika sekumnyama futhi.
Kodwa ke naku bazalwane nokwenda ukuthi sijubo semuntu uma endelikala sigcine sibe ngcono. Ngathi ngisahamba endleleni ngase ngiyakhumbula ngathi hayi mama uyathi thina utame atikamenteli kahle noma ngafunda umuntu umshiye ngesizathu lesifanele bengimenza welero ngathi nje sengiyofika ekhaya into seyangaba ngcono nase ngifika lekhaya ke ngimathi umfana uyabona bese ke sewubala ukuthi angifuni ihlazeka ukuthi angikwathi stage ukuthi ibhasi imelo kakhulu sekithi nje ushiyile uthi yake ishilo manje uthi imali ngivele lo muntu ushiye mabongo ngeke uhlale ungabe station ukushinda ungese imali ngithi base ngiyabisa ngake nani wahamba ngidile sele kuveleleke bazona lithi nani ke bazona uyathi empilweni impilo yakho uyathi kangcono Jesu njengoba kubita nalamuhla athi wonke akuye umlandzele liBhayibheli likusho sebasobala ukuthi unemandla ekuthwala tonke inkinga takho unemandla ekuthwala wena yonke indlela unemandla ekuphatha akusimise akulekelele etintweni tonke lotentako physically ngoba phela abazalwane emandla nathi sinawo kodwa lamandla ethu ayaphela athi umhlabeleli lapho ukhathala endleleni ungipha amandla ukuthi ngiqhubeke angeke angiyekele inkosi ngosisi uyadzinga nalamuhla ukuthi Jesu umthathe umente wakho akubiyele indlela yonke ahambe nawe indlela yonke noma umdala Jesu uyamdzinga ukuthi uhambe nawe noma umncane ucabanga ukuthi umhlaba neminyaka kwakho usetawudlalife wena kodwa kuyositha ngani ukuthi uzuze libe lonke bese sekuthi nje kugcineni kwempilo yakho ulahlekelwe kuphila noma ufise ukuthi ugibele ibhasi uhambe nebhasi kodwa kwanze ukuthi ibhasi ayihambi nawe ngoba usenzaweni leroma inkosi ngosisi sinqumo sakho nalamuhla Jesu akabe inkosi phakathi kwakho inkosi ngosisi Jesu akabe yini bazalwane Jesu akabe umholi phakathi kwakho tena babethi etata uthandazela ngaphambili nangabe kukhona labathi bafuna Jesu ukuthi abe inkosi phakathi kwabo nangabe kukhona labathi bafuna Jesu bamende abe ngulomusa loshanyela kangcono lamuhla phakathi kwabo utawubanikeza lelo thuba lelo nangabe kukhona labathi Nkosi ngifuna uhamba nawe indlela yonke impilo kwakho njengana abafundi na kuze kuse kufike Nkosi ngiyawulandela msindisi noma abantu bakudela ithi lithi iBhayibheli ikhepha nawo ayizange imkholo Jesu inkosi ngosisi kodwa kukhona abafundi labamkholo Jesu bamlandzela inkosi ngosisi hamba